bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Yau kan didi jong ubaran song sutra. Dengan ha ia kejenggut sungguh ia bimbarok kinong kikam. Kini kikendai kali kiulit kentai macam lang. Kung bangila penggentang lang bajong kejengduai. Ngakerku berdok yang bikin nongkin kampar tungin yang tristo lajan nap sansnem mentang ngayon ya gatur jong kata kami ngomong ke Shillong North Constituency tanah assembly berkat hama tanah assembly ngai pada bangyo assembly ngokin nong syok nong jong kata kaslong kerjaan jong itang sipur habapun bang dengerin ngalai school hamau Kristian ya kateng mau ka ya kateng jaya winang kinawan tang suyal kana kisniu kiki berbre balen banyau kor banyau burong namar bagi nong syomsnong kidei kibastan kibasyempang bat kibaprok jabi ban ai sai ke jelam ke laju bertobi nak kata mun ban supen palang yang dijemur ke jemkat jobi baro kapuar kala dei bangin nem bagi kala leno kata jingong kabang ikum kinomikmat bangin long emotional lalu keren dan ketin hari ka emotion yang kecak menreal tang dah kecik snow lalu yang kecak menreal dengan kamu nak try nak tahan kali betul kamu you play leno bersyukurai bro sisi bro sini tanda kabrakia misu lalu bila kata boleh benda kemarin lalu boleh bujok kemarin apa PA you boleh syakri dan tajam mi mana datang kamu kata kita perlu kamu kata kita mengiringi jika riba berjaya labun kan kita super dengkam klebi yang akan ijat beri maklem nana apa kau bakat pandang keren ijat beri kata yang hierarso bisodai kita long ngeri kuat si sahabat mau begini yang ijat beri yang hari kasap kapong kaboble ayah piana kabasai kenar kalau ngin ayah contribution halai ijong ibenta halai ijong isap halai ijong pong badai kali kebangi na kalian coba mati NPP ngan suong MP kababelong ya ni bahkan mo kano ka meeting ke baswa pangin pelong ngini om ngidon ka ban IT hakajing yalam kapasta tam betong nombu mentau nama klem mo ulen wae ngai tenan ane ibu kikun sama sedang bat kente
Kabanga tentu ya pi na kalian dapat itu. Let us not be emotional anymore. If you want to see that the state of Meghalaya, if you want to see that the so-called judgment rate grows, let us act now.